ADC government transferred Janjati Suraksha Manch Convenor Shanti Bikash Chakma and also gave a show-cause notice. ADC additional CEO Subal Devarma said that if no good news is declared within a week, then a strict action will be taken against him. On the last 23rd of November, former GS of TSF, John Devarma, filed a complaint against Director of Janjati Suraksha Manch Shanti Bikash Chakma to ADC CEO. After receiving a complaint, ADC government transferred Janjati Suraksha Manch Convenor Shanti Bikash Chakma and also gave a show-cause notice. ADC additional CEO Subal Devarma said that if no good news is declared within a week, then a strict action will be taken against him. As it was announced by Janjati Suraksha Manch Convenor Shanti Bikash Chakma through a press meet that on the day of Christmas, that is 25th December, a rally will be conducted at Astapur ground to cancel the SD facilities for those people who change their religion and choose Christianity. On the last 19th of November, Janjati Suraksha Manch Convenor Shanti Bikash Chakma and Tripura University Associate Professor Milan Rani Jamatia announced this through a press meet at Agartala Press Club. This news was telecast to Chini, Khorang and many other channels, and people have been condemning on the act of Janjati Suraksha Manch. Likewise, some educated people from the state also started to condemn on the act of Tripura University Associate Professor Milan Rani Jamatia. At last, former GS of TSF John Devarma filed an FIR at West Agartala Police against the director of Janjati Suraksha Manch Shanti Bikash Chakma, and he also filed a complaint against Shanti Bikash Chakma to ADC CEO. The reason behind is, according to the rule of Tripura Civil Service, none of the government employee can say nothing regarding the religion, which is why former GS of TSF John Devarma asked for the ADC CEO C.K. Jamatia to take a strict action against Shanti Bikash Chakma. After receiving a complaint, ADC government set its foot to take a strict action against Janjati Suraksha Manch Convenor Shanti Bikash Chakma. ADC government transferred Janjati Suraksha Manch Convenor Shanti Bikash Chakma and also gave a show-cause notice. ADC additional CEO Subal Devarma said that if no good news is declared within a week, then a strict action will be taken against him. Hambai, nongni media hoite koksanane yanar somoy mabai, ang Shanti Bikash Chakma head clerk, cum accountant, bo Ganganagar IS ni andaro, boni sombonde ang saik narwan. Bo Janjati Manch ni kaisa ekta political party o bo ajaga ekta jogdan mani phole ebong aro ekta যে যিনি ট্রাইবেল রক যদি কোনো খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ থাকে ট্রাইবেল যত ফেসিলিটি মায়া নাই আপনি আহিনি যে মুভমেন্ট যে তাবো তি সারাই তমানি আজকাল আবো একটা বিতর্কিত আলোচনা চলিত বিভিন্ন জায়গাও তো আ জায়গাও ব একটা ট্রাইবেল নাই একটা ট্রাইবেলনি বিরুদ্ধে সামাহাই मा दंग आंनि व्यक्तिगत अपिनियन हिसाबै जेहेतु एकजन सरकारी कर्मचारी चिनी एडिसि आन्दाराव चाकरि खालाय दङ जों साइमानो जे चिनी सरकारी कर्मचारी जों कोनो पलिटिकल पार्टी बाय जों जड़ित दं मैया आ क्षेत्र के एक व्यतिक्रम धर्मी चाकरि खालाय दं तो इसे एक काहाम पोस्ट चाकरि खालाय दं तो एक पलिटिकल पार्टी बाय इनवल्व माने फले चिनी जे CCS जे रूल दङ चिनी सिविल सार्भिस नि जे रूल दङ आ रूल अनुसार जों बनो पहिलानो जों चिनी
अथरिटीनि एप्रुभ अनुसारे ADCनि अथरिटीनि एप्रुभ अनुसारे पयला जों बनो फार्स्ट एक्शन हिसाबै जों गंगानगर हईते बनो हरेब कुमार ना हरेब कुवार आन्डार खुवाई डिस्ट्रिक्ट IS नि आन्डार हरेब कुमार IS नि आन्डार बनो ट्रान्सफार खालाय जायगा एवं ट्रान्सफार खालामनायनि संगे संगे जों टेब इन्सट्राक्शन जायगा जाते बनि आरोनि जे गंगानगर IS नि जत सार्भिस बुक दंमोनि आबो जाते हरेब कुमारो हरेब कुवार IS रहना बागैनाय एवं बनि बेतन जाते गंगानगर IS नि आन्डार जाते खालायना बागैनाय एवं बेतन बो आरो जॉइन खालायगे जे बो बेतन मानसिनाय अदरवाइज बो किन्तु गंगानगर बेतन मालिया तो अल्टीमेटली बो हरेब कुमार IS नो बो जॉइन मा खालायनाय आबो का फर्स्ट सिन स्टेप्स द्वितीय स्टेप खा जे चिनी कर्मचारी नियम अनुसारे जों चिनी जे सुकस नोटिस जों मारो मनो सुजुग मारो जे बनि जे व्यक्तिगत बनि जे रिजन दंमानि बो तांगे आरमा थांका बा तांगे बक्ति परिस्थिति बो थांका बनो सुजुग मारो साना बागैनाय हाय हिनाय जों सुकस नोटिस इस्यु खालायजाका जों सुकस नोटिस इस्यु खालायगा 13 तारिख डिसेम्बर 2023 एवं बनो समय जाका 13 डिसेम्बर 2023 हईते 7 दिन मध्य बनी रिप्लाई मारनाय बनी व्यक्तिगत रिजन चाहनाय रिप्लाई मारनाय रिप्लाई जदि सन्तुष्ट होंगे चीन अथरिटी जदि सन्तुष्ट होंगे बनो नियम अनुसार बनो डिसिप्लिनारि एक्शन नाजानाय आपती हाय एक स्टेज दंग जों बनी जदि कोनो सरकारी कर्मचारी शुद्ध बो सिमिया जों जत कर्मचारी दंना जों एकई लामानो जों मते हागे नियम अनुसार शास्ति नाजानाय काजे बबु जे विविध परिप्रेक्षिते जे बो एक आरो इनवल्व खा आबन बागैनाय बनो सुकस 7 दिन मध्य रिप्लाई रि नाय जदि जों अथरिटी सेटिस्फेक्शन होयाके बनो डिपार्टमेंटली बनो जे शास्ति दमनि रूल अनुसार अकॉर्डिंग टू रूल बनो शास्ति जानाय हामबाय सर ADC additional CEO Subal Deparma also said that he will not be given a salary until he joins Hareb Kuwar area of Khwai. But why no one is taking action against Tripura University Associate Professor Milamani Jomatia? This remains a question. Bureau Report, Chini Khorang.